Ti Masakbayan. Full episode. Parabor. Sikamat ti masabat ko pare kondring. Papanam ka de. Ijay bangkag ko pare. Inak nga ikan ti pagmulaak. Sumurot ka la kanya kaon pare. Intayo agkali. Bareng numatumpungan tayo ti ilimlemeng dagiti nang ilimeng. Iti kabayag yun nga kalkali. Anda ka din natumpungan nyo pare. At dato no awan ti anos, awan ti swerte. Sapay nagtudo kat ni. Umadali ti panagmumula. Ay, narigat ti trabaho ti Manalon ken agbangkag. Amangan pa kiti numabagyon taw ay so sayang laeng ati bannog. Anusan a pare. Ta saan kat nga ro na nakaadal da tao. Saan aya ani Fausto akanayon nga da kadwa na apara kali iti balitok jay nakasaom? Iso bakit? Diyala mapanagkalkali ka no ti balitok tararamidin na. Ay, kumaa, no nagagat nga agkali. Ay, mangawis iti kakadwa na. Ibaga na apaggugudwaan da no adda makali da. Ang awan sapay matinakali da. Manipot nagkadwa kami ang nagpapalan. Imbaga ti mamalan. Adumteng to ti tiyempo abumak ng kanon ni Fausto. Agswerte ka no. Kat, si Kangay, anya mo timbaga ti mamalad kan ka? Awan ka no ti swerte kiti biyag. Kanayo na kano amalas. Ay, pumayso nga tadayta nga imbaga ti mamalad. Narigat ti agtalag iti ibaga ti mamalan. Apay, imbaga ka ti Diyos kadakwana tapno ammo na. Kaano tayo nga ta makatumpong iti balitok, tatang? At danto no sumardeng tayo. Ad-adda saan tayo amakala. Ilako tayon jay may sa abaka. Tagumatang tayo langan iti detektor. Tapno sigurado ang makala tayo. Winsang hagpaysa. Ilako langan jay baka. Tajay mayat a detektor ti gatangan tayo. Wen, tatang. Jay aguni kan ag-vibrate. No adda balitok iti unag. Day jay tigatangan tayo. Sige. Tamang kita kiti bayar ti baka. Anangin ngina iti panaggatang na. No makaala tayo iti balitok. Mabalin kon ti mga asawa. Kat uray ing grande akalay sa ti maangay. Ay, sigurado Dahil sana malipatan ti intero abo maragay, apasabak. Saan ka di napingat da di Aroy nga anak ni Tata Fausto nga daton kan ka? Wen, nga man niya kumangay ti masakbaya, katawan mo trabaho na. Saan ka di nga kalkali da kano iti balito? Masigurado ka di nga adda makali da gayam. Amom ngay, nung kanayon da nga agkali, kat adda matumpungan da. Adamot kadwa da para kali. Ibaga da apagbibigayan dati makali da. Ay na, adun tinadamag ko ang nagkalkali, ngam awan mo't na alala da. Hoy, no kaskas ano. Bak ng kanto, no, makatumpong da iti balito. Ay nagayam, saan ka amang namnama iti dayta? Sungbatan nagmatan na. Teka Rick, ngayon to nagkalay sa ata. Ing grande, ti kasarta. Among ka di ti kayat asawan ti ing grande? Dakkel agatad ti maaramat. Ay, amok At danto aramatan ta. No mapagasatak iti madama at trabaho mi. Anya ko matrabaho? Kat no awan mo ti amo ka trabaho. Apay nga awan ako na. At da trabaho ka. No makatsamba ket aga ko pak iti pirak. Nalakaayamot ti agakop iti pirak. Uy, nalaka. No makakita ka kadi iti kwarta, di mo kadi partakan nga kupan. Sinong batang nakakadedya na pintas a balasang? San pa nga road?
Ibaga nakit din nga awan kanot trabaho. Ay, sos. Agmulagat to day jay a babae. No magatang nitatang mo ti detektor. Sigurado nga addan to maalayaw a pirak. Mangnamnama akmat iti dayta nanang. Detektor ko naman. Iso nga agawaam nga arumaan dyan napintas a balasang. Napintas ken nagwapon to dagiti anak yaw. Ta napintas day jay a babae. Lakit di nanang. Ngamin, napintas at talaga day di aduna. Tumalyaw amin ang makakita no lumabas iti kalsada. Hoy, friend, ada ka dinamnaman ni Roy kan ka? Ti arapaap ko katay nagagat ken na anos. Panagkunak, awan day taken kwa na. Oray marigriga ti may sa tao. No at daan iti gagat kan anos, dumuras to. Day tamo ti pamatik. Ngam no ni Roy anangato ti arapaap na, ngam nakurang met iti gagat ken anos, kasano ko maadumuras. Mangnamnama lang iti kunada, swerte. Kasano ko mga agswerte, no di namot buyugan iti gagat ken anos ako nakmanen. Dayta ita ti parikot. Man-mano ti tao nga agswerte, babaan iti tsamba ako nada. Podno day taan ako nam, friend. Naglawa matan to inaradom dito'y turod, lakay. Masapol nga gagata. Tapno sana pumudno ti padto kanyak na di mamalan. Adaman day takapadtuwan no awan, gagat kan anos ti kasapulan, tapno dumuras ti biyag ti tao. Isungarod nga ikagumahag ti agtrabaho. Tapno masukal ti imbaga ti mamalad nga agmala sa kano ti biyag. Iso akanayon kang ag-overtime nga agtrabaho? Dahil tatipod no. Gagat kan anos lata. Tapno dumuras ti tao. Ay katwan kasano adumuras no sadot met. Lalako ba untay baka lakay? Makagatang kamatlangan iti detektor ti balitaw. Ay wen bakit? Mapan kami kinikumparik akulas. Ijay amam muna paggatangan ti mayata detektor. Sigurado ka di matlaang day ta detektor. Amagan mo no sinsinan. Nakakali ka no, yaglaklako iti detektor. Kas jay kanumat lang a detektor ti inusar na. Ay, nasaya at ang arod no kasta. Iso ti pinagpuunan na anaglako iti detektor. Barang siyak tumat ti sumaruno a makaala. Umadanin ti swerte kanyak. Isuasumbatan ako, nading ko. Anya day ta aswerte, manong. San ka di ati tao at tumanaray, kat makadanon iti pungto? Apay, agtartaray ka kadi, manong. Kaslag tartarayak, takanayon kami amapan agbirok. Makabirok kamin tumatlaeng. Anya ti berbirukam. Agbirbirok iti pagsayatan ti bulsa, ading ko. Aglupyas to ti dadakkel a bulsak, numadanon ti tiyempo. Inton madanon day ta a tiyempo, sakan tusong batan, manong. Ay, si kamat gayam day ta masabat ka napintas a balasang. Wen nana, inak agtrabaho di ta barangay hall. Ay, agpaiso ka day si kati barangay sekretary itan. Nabayagan nana. Saan kayo mat ngamin ang mapmapan di barangay hall? Iso adidak makitkita. Ay, anyagay ti papanak ijay basang. Angam, ibagakken ka balasang kaw. Ti anya nana? Nuda kayo iti anak ko ti agkatuluyan. Agbalin kanto a donya. Donya? Kasano ko manana? Dandani nga minan agapit nila ka ikaw kan ti anak kaw. Anya ti apitan da, nana. Ay, narigat ti agsasaaw. Ngam, addan detektor may. Maditik na ti balitok dayjay. Mayat magkisaritaan nyo ka ni barangay sekretary, Sean. Hey, imbagak man ken kuana. Ano ti anak ko ti pilin na. Mayat to, ti biyag na iti sidong ti anak ko. Katnog datdaton mo't ni Mike nga anak ni Mayla ken kuana. Anya?
Ada karibal di anak kau? Agam, may samat na dyan nga awan ng trabaho. Agtaltalon laeng may. Oray agtaltalon ata nagagat mat. Ay, sana mabalin nga atiwan na ti anak kau. Sa bagay, ada ka ni sekretary ti panggandang no asino kadakwada ti pilyen na. Imposible apaayan na ti anak kau. No makaala kamintaw iti balitaw. Ay, nabayagan di pa nagkalkali da. Ngam, di damot la makaalalan. Nana, ikanak man iti arak. No, ipalistam. Di kan ikan. Tatidugan ti listaan ti utang mo ditoy. Mamimpinsan kung to abayadan, nana. Dandani kamin makakali. Addan tun detektor me no isang pat ni tatang ko. Kasano no awan makaliyaw. Agurayak ka de aging ka nga adda makaliyaw. Siguradong addan tumakali me. Taaddan aramaten mi amang detek no ayan ti kinabaknang. Di umay kanto lang gumatangan no addan makaliyaw. No di kag pautang ita. Sa anak tumat agumatang inton adda makali me. Ay, nagsaya atan ngay, no adda nga agpayso makaliyaw. Apay kasta ti misuot mo ang naggapo dita tiyanggi ni Juana. No addan tumakali tayaw. Saan tayo nagumatang iti istorna? Taapay saan tayo agumatang ako nam? Kasano? Di nakid din pinautangan. Tawan kanot pagbayad ko. Apay, di na amaw nga dan detektor tayo. Imbagak. Ngam, imbaga na agumatang aktulangan kano no addan makali tayo. Ay nagalasain. Agmulagat tao dahi dya tao, inton adda makali tayaw. Imbaga kung daytakan kwa na. Masurunak. Nalawa ti mamulaan iti mais. Iso amay mayat no mangala iti matangdanan akadwata yung agmula. Adan binagaak ng agmula. Saan kan nga umay agmula? Agduto kalangan iti merenda kan pangaldawan tayo. Manuaya a tao tinabagaam. 5 amin. Nalawan ti mulaan ti 5 tao. Wen tanalawa nga min ti inaradom a mamulaan. Tapno ado ti mailako. Imbagla makaurnong tayo para ti pagadal lagi ti umbing. Imbaglakit din Tanagagat ni Mike nga inauna nga anak ta amang tultulong kada ta dito bangkag tayo. Agrayon samot kano kan ni barangay sekretary. Kayat nga kamot ni barangay sekretary. Kat awan mo't adal ti anak ta. Agraman di anak ni Tata Fausto kat agrayo gayam kan ka. Kasano nga mo? Nadamag ko. Asinagutan na kakano iti sabong ti karabasa. Punno ka di. Idilimabas iti balay, ado ti awit na asabong ti karabasa. Imbaga ka, nagpintas dagiti sabong ti karabasa. Kat intad na matan. Ama ano dengdengan na kumamot. Ado ka no matinyawid ni nanang na. Ado ka no ngamin ti sabong ti karabasa amula da. Pagmayatan na ano, ado ti mula na. Tas saan nga agparikot iti dengdengan na. Pudnot ako na, friend. Asino kadakwada ti pilyam ka ni Roy? Dayta ka din ti detektor? Wen bakit? Enton bigat. In kami ipadas iti agduduma adisaw. Mangayab kami iti para kale. Ipaghami a pagbibingayan may no adda maala. Una, saan nyo atangdanan ida tawam pagtangdan? Wen, ibagak a pagbibingayan no adda makali a kinabaknang. Saan a matangdanan? Ay, una, anya nga iti pagtangdan. No ibagam lakit di a pagbibingayan niyaw no adda matumpungan niyaw. Ado, ti interesado. Wen, masiguradok nga ado ti bayat. Adda detektor a maaramat ko naman. Ala, ibaklay mo ti detektor. Tayin tamangawis iti kadwata a mapanag sa iti namnamain anang ikalyan da iti kinabaknang. Ay, huwag gayam tatang. Kung ti barkada, nga adda ka no sinyal ti hapon, iji asi nagtitalon da.
No adda sinyal ti hapon. Sigurado nga adda. Ay na, maasawak matlangan ni Dona. Apaman ang makakali tayo iti balitaok tatang. Ay katwan na. Tayo umuli adagaos no makakali tayo. Maasawam ti kapintasan na balasang diti barangay tayo. Atiwak dayjay amay ka, nga anak ni Tata Kundring. Naturedak ang mapanagar, miter armahal. Anya nga dito yung baklayo pare. Imbagpay kanyak ta amok no anya dayta imbaklay mo. Arado dayta. Wen, arado ngagpaisaw. Jak amo nun niya dito yung baklay mo pare. Anya ka di dito. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serya tayo ita lawas ang napuluan. Parabor, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya nga dito yung baklayo pare. Imbagpay kanyak ta amok no anya dayta imbaklay mo. Arado dayta. Arado ngagpaiso pare. Ang jak amo nun niya dito yung baklay mo. Anya ka di dito. Dayto'y ti aramatag. Tapno aga ko pakiti swerte paray. Nay, kasano ko maama kaakop dito iti pirak pare. Dayto'y ti kunada a detektor. Isuro na no sa dino tayan ti balitaok. Kastaya, agpabalato kanto mamad nga rod no mapagasatan ka pare. Ipadas ko man nga ipatakder iti asidag tinakalakayo ti detektor, tatang. Sige. Aday ta. I-switch kon. Ne. Awan man. Ay, ialis ko man. Aday ta. I-switch ko man ay. Oh, nay. Nagunit ti detektor. Uy, Ay, addan di tabanda. Hala, kalyan tayo. Apay ngay. Nagunagan tinakali tayo. Ngam awan pa'y mahit. mabit man lang. Ta ipatakder ko man dito iti detektor. Sige man. Sige. Aguni kan adapay araw na. Amang ito do, itayan tigamang. Aday ta. Awan mag. Ay. Ala, Ay. ialis-alis mo Tapno matumpungan tayan na. Sige, tatang. Uy! Aday ta. Naguni man ang tatang. Uy! Ay, idindindin mo ijay. Ay, dita. Dita ti kalyen tayo kakadwa. Sige. Anya ka ditay imbatidog nga imbaklay ni Roy itay bigat, Sean. Di mo ka di amo ti detektor. Isuday jay. Na, nukasta, umada ni nga rodan nga agakop iti kwarta ni Roy. Ay, anya pa hingay no di kasta. Sumagmamanula nga na kanito. Agbaliw mata inti kasasaad mi iti biyag. Makabayad kayo mo't siguron iti utang yo anya. Mga nugata nga kami nalako ma. Ay, nagsaya atan ngay, no magatang mo amin. Tapno inak manun gumatang iti ilakaw. Gumatangak man iti asukar kan kape. Ay, imbag ka pa, itasan mo nga utangan ti lakok, Mayla. Narigat ngamin no urnungan ti utang.
tanarigat agbayad, nana. Nagsaya at kat kuman, no kasta ti kapanunutan amin a tao. At damot di tatay utang nga utang, ngam di damot ambo ti agbayad. Nana, saan da ang maaddaan iti utang, no di mo pa utangan ida? Ay kunadamot gamin nga agbayad da. Enton na itad ko, pumanaw da, sada ibaga nga. Ilistak ka naw. Amom siguro, no asino ti akin galad iti kasta, tasaan mon nga ikan. Ay, numero 1 day di aroy. Diyay naudi nga umutang ko maiti arak, jak inik kanon. Anyang iti kunana. Baga nakit din, ano makaalad ka no iti balitok, saanan agumatang dito istor ko. Agwarwaras mat, nga adda ka nun detektor, daroy. Wan, ngamsan mat nga amin nga ada detektor na kat nakaala iti balitok. Adda ka di mat peke a detektor? Nalabit. Nang runa no ti paggatangan da kat tay saan a legit ako nada. Ang mga no'y naramit lang mo ti peke a tao. Sada ila ko akas gold detector. Adala ditan Amo mat itan, friend. Ado ti agraira asaan arumbang. Nulakat pagkwartaan. Ado nga agpaiso ti agbasol. Gapoy ti kwarta. Kaadwan na. Kat dagitay tattao anakurang ti gagat kan anos da. Panglakaan laeng ti kayat da. Anya nga dyan nagusod ti barita sa bali ti uni na. Kitaan tayo man. Kalyen tayo iti ayan ti sa bali ti unin na. Gusod ak mampay maminsan. Ne. Oh. Anya nga iti jay. Saan mo't abato? Hala, ulitin man. Oh. Ne. Anya nga dito'y tatang. Ne. Ne. Oh. Kaslabat na. Aluminum amarunrunot. Ay, Jay mo't awawagan da iti meskit da ita. Pagbalunan iti ti soldados, mabalin pa ya pagprituan no adday prito. ay. Tatang, hindi ito ngay. Anyamot nga dito eh. Ha? Jay manen kantin da ita pagbalunan iti danom. Ay, dahil ka di tinadetect-detector. San mo't nabalitaw? Ay, Padasa man nga ya si dagti detektor iti marunruno ta pagbalunan iti danom. Da ita meskit. sige tatang. Sinalbag. Ay, Kung naklakit din no balitok. Uray mo't gayam aluminum. Kas kada anya laditan. Kat maditek na mat. Ay sinalbag kit day. Nay, simpangpet kayo mataday talaang detektor timbaklayaw. Awan ka day tigasat yu itangal daw. Malas sama ti rubuat mi itabakit. Marunrunot mo takantin. Ken meskit tinakalime. Kahit, ayan na nga dyan nakaliyaw. Amagan mo no antigo day jay. Nanghina ti antigaw. Ay, gapo iti kabayag na. Ay kit marunrunutan iti nakalime. Nadetect ka day ti detektor day jay. Wen nga road, iso nga maasarak. Kunak man no balitok laang ti madetect day ta detektor. Jakbanan mo. Uray sa mo taglatlati alandok ket maditik na. Nakakali kayo mo't siguro. Tanabayag basitan nga ada detektor yaw. Agbayad ka na iti utang mo, Roy. malas kami pa ita, nana. Uray niyo, agbayad na to. Apay nga men no inkalagsapulon iti sabali at trabaho tapno makabayad kamutan. Adda nga rod trabaho. Ngamsan kami lang pa'y nakatumpong. Madanon tulat ta. Ay, kano ngay day ta? Matuo ka na kon nga gururay. Kasano nga rod ngay, katawan pa'y mat nga rod nakalim eh. Ay, babawi ko na nagpapautang. Tiwag nagbayad.
Lakay, imay inala dagiti agang angkat dagiti maistayo. Anya man ti isublat mo nga imula? Mayat sano agmulak iti kamote. Nanginamat ti kamote kat. Wen, mayat mat nga agpaiso ti kamote. Addan pangalaak iti imulak. Iti kabangiba nga barangay. Awan ngamin ti adu nga agmulmula iti kamote ditoy. Jay ko man nabibiit a kamote, tapno makalimat adagos. Adda nga min jay nagbayag, sakbay a mabalin a kalyan. Imbagak ajay biit a kamote ti pangalaak. Kat uwan ko na naman. Ay, nasayaat nga rod no kasta Jay nga min kamote damari dista, kat mabayag ka no nga agbagas. Iso kayat na mat asukatan iti biit. Ading, pangasim. Tasyak ti pilyam kadag iti agar-aram kan ka. Saan kumatay, jay amay? Awan pa'y mo ti sinong bata kada kayo, Manong. Awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon. Ay, kidawak nga raw tasyak to ti pilyam, ading ko. Tung palak jaing karek, nga ing grande akalaysa. Saan ko atari gagayan ti ing grande akalaysa, no agtuo kak matlaang. Ti kayat ko kat napudno nga ayat, kentalged iti sidong ti mapilik, Manong. Ay, siyak day ta, ading ko. Napunot ti panagayat nga idatdaton ko kan ka. Saan kantong agtuok iti sidong ko? Tamaalamin to ti birbiroken mi. Ket dunya kanto. Si kabat day tamayla. Papanam ka day. Mapan ko balunan ti anak ko ija ayan ti mulami, nana. Imbag maano di na iyag ti bagyo na. Ay, day ti jak kayat at trabaho. Kakaasi nga agmula, ngam dadaulan mo ti bagyaw. Wen nga rod nana. Ang ipalaran lata taad-adda nga awan mauray, no saksaklutan laeng ti dakulap. Anya, saksaklutan ti dakulap. Wen imbag kada kayong tada detektoryo. Nakaala siguron dalakay mo, tanabayag mat basitan nga adda detektoryo. Agpabalato ka man mat. Ay, urayab. Ta saan akas kari na may tamatumpungan da. Ngem no matumpungan da. Hey, jakla amaw na sawad. Awam ba't ti matumtumpungan nyo? Sapay nagngina mo day dya detektor. Awam pa'y kakwartan. Ay, saan sabot na masukatan tinaglakwan iti baka? Masukatan tumat nga ta, no makatumpong kayo. Unmat kiti Ang mga no saan pa'y anadanon di imbaga ti mamalad anasaya at agasat ko. Kaano nga taaya day ta nasaya at agasat? Ay, madanon to lata Imposible mo ta nagbidot ti imbaga ti mamalad. Ang ti saludsod. Kaano? Adon sa manan tinaglakwan nyo iti binurasyo at tarong Nangina ita ti tarong, mayla. Adamat basit. Imbagla pagpuunan mi iti anak ko nga agnegosyo, nana. Anya ngay day ta negosyo. Agbay and sell kano itinatnatang. Umanay mo't siguron tay urnong mi apag tinag mi iti lugan nga aramaten mi. Nagsasarunong agpaiso at mama kayo itinangato a presyo Kinaasyan na kami ni Apo Dios, nana. Nagagat ka na anos kayo ngamin nga agmula, mayla. Kasapulan ngamin, nana. Tapno saan nga agrigat da tao. Bilibak iti anak ni Tata Kundring. Nakagatangon iti sigundamano alugan na. Agbiyahe sa kano iti natnatang. Kas di ti kunada madiskarte iti biyag. Uray agbangkag ken agtalon laeng, amo na ti inararamid na. Dumalaeng matinagagat ken na anosan niya. Dayta ti kang runan agalad ti dumuras, gaget ken anos. Ket kasano, iso ka di ti sungbatam kadag iti agar-aram ken ka? Makitan to.
Diyak pa'y nakapangad din no asino ka dagiti agar-aram ti sungbatak, friend. Ay, no siyak ti si ka. Jay payla anak ni Tata Kundring, pisong bata. Nagagat, kan naanos ko naman. Ay, panunutak pa'y, friend. Ay, di mo ko na aniroy ti pilyam. Ha? Kaano pa yung makakali day jay iti balito? Ay, ibaklay man ang detektor. Tamapan man agberok iti prospect. Sapay ko ma, tadamot tan matumpungan nyo. Nabaybayag kayo na mapanagsapsapol ka nagkalkalay. Ay, awan pa'y makukwarta. Sakat, no makita nak dahi di anana Juana. Agsingir. May sama na dyan, di makapautang. Sana makatutor. Liklik-likak pa'yin ati lumabas iti estor na. Tapno di naksingiran. Uray siya, kat kanayon nak matasingiran. Di nakpayan pautangan. Uray dagiti na doma nga istor. Di na tayon pautangan. Wan nga rod nanang. At idug ka nun tilistaan tayo. Saan ka di adya anak ni pare Kundring tinagmaneho iti van? Ay, saan ko mat napansin? Tada ito'y mat ngamin awit ko a detektor. Asino nga ta tinangi pamaneho ken kuha na iti lugan na? Asino ngay nga tangagpay so ti akin lugan iti inmaneho na? Ay, amom kumamit tin tagmaneho. No intuloy mo ide, iti panagadal mo iti driving. Huwag nga rod tatang. Angam, diyak mat ngaminan makanos. Inton makakali ta iti balitok. Agsursuro kang agmaneho. Tagumatang ta iti lugan. Paapalan ta na diyang anak ni pare Kundring. Ay, uwan tatang. Iti mabiit. Makakalitamot siguron. Intay ni dakabangi mga purok. Katangan tayo dagiti apit da. Sa tayo ilako iji ili wano iji kabisera. Ay, kat intayo Kung ti amamok, nga intayo gatangan ti apit da. Nangina ka nung ngamin ti arkila ti lugan, ija ayanda. Talaga nangina ita ti arkila. Tangi minamot ti gasolina. Ngam inton bumaba ti gasolina, saan mo't nga rod asumurot a bumaba ti arkila? Day tangarod ka. Ngam maala day tayo ti saritaan. Ay, intayo nga rodan, tani, magmag na ti oras. Imbag kat ti maibiyahe tayo adagos ti magatang tayo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo italawas a napauluan. Parabor, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Ngam inton bumaba ti gasolina, saan mo't nga rod asumurot a bumaba ti arkila? Day tangarod ka. Ang maala day tayo ti saritaan. Ala, intayo nga rodan lakay. Tani, magmag na ti oras. Imbag kat ti maibiyahe tayo adagos ti magatang tayo. O sige. Intayon tapno presko pa dagiti nateng ang maibiyahe. Saan tayo naparikot ti pangiluganan kadagiti natnateng nga apit kan magatang tayo? Day ta ti arapap ko ide. Isungain ka gumaak tinagurnong iti paggatang. Kat nagbaligi ka, babaan iti gagat kan anus mo. Bilibak man kada Kundring kan Mayla. Anya kumamat ti pagbilibam kada kwada. Nakagatang dan ay tilugan a pangiluganan da kadagiti apit da anat natang. Mamati ka ma, talugan da, da dya iman maniho ti anak da. Na, adayamot mayat amang ipaaramat itilugan da kadakwada, apagbiyahe da pa itinatnatang. Anya, agbiyahe da itinatnatang ko nam. Dakil ti puunan ti agbiyahe itinatnatang. Di mo ka dinadamag, ang nagsasaruno at ti mama ti apit da itinangato a presyo. Nangina ti presyo na tumpungan da kada ibiyahe da dagiti apit da. Imbag tumait no maala dalakay di kalkalyenda.
Martapak mo dagita. Sanak ngagpaatew. Na, apay ngay akas la masurun ka. Awan mo ti dakas nga imbagak ah. Ay dilakit nga minin makatumpong iti balitok da Fausto ka ni Roy. Adagaya man lugan da mayla. Nay, apa yan? Ha! Agmay-may ka dita. Ngam dumanay mudum kamay. Kas kala agur orasyon. Diyak nga rod matukod da panunutan. Nga da kanunlugan da mayla. Ay dinto tawang matrabaho da anak da. No di agbangbang kaglaan. Ah, ay kat pudno nga rod ay nadamag ko. Adakkel ka no tinaglakwan da iti apit da. Di kayo lak makatumpongan aya iti balitok. Ayan kay tay imbaga ti mamalad ang nagasat kakanaw. Ah, day tangarod matiur urayag. Nukano adumtang. Sakto mamat ti mapan agpapalad. No anya ti ibagada agasat ko. Baring agpada ta ang nagasat lakay. Ala, nakaduan ka amapan iti ayan ti mamalad. Ay, asino matitawan ang ipamaneho iti lugan na iti anak yaw, nana? Ne, nabartag ka. Agawid ka kit di tayong kaiturog tapno mausawan ka, Roy. Sana ka nabartag? Kurang pa iti ininom ko. Tasan mo't nga agpautang ti akin koko iti store. Kasano akurang ti ininom mo? Kat nabartag ka mat. Ay, ay gumatang ka man gidi iti arak tapno agaw dakot na. O sige, igatangan ka iti may nga arak. Nulakit agawid ka ako nam. Agpeso nga igatangan na, nana. Ay, alaman nga rot. Tapno mamati Ingatangam mo ni Roy iti arak, mayla. Tapno pumanaw dito, nana. Ay, kabutang ko ngamin tinabartag. Amangan noan niya pa'y ti aramiden na. Sapay no nabartag kat sumanao. Saan nga agpatingga asao-asao? Ay, narigat ka no akon kontraan tinabartag. Iso ti kunada. Tidakas, enton agrana kayo manan dito itianggay, ang mga no agpagatang tumanan iti araken ka. Ay, kat no makita nga adda dito'y tiyangge, saan akon nga umay dito'y, nana? Nasaya at mat. Ang madamag ko man Agpadan samat nga agrayo daroy kan di anak yaw kan ni barangay sekretaray. Day tamot ti damag ko, nana. Angam jak am mo, no agpada da nga agtultuloy nga agdatdaton. Nay, papanamon. Inibos mun samot ti sabon anabanglaw. Ken pumada iti buok mo. Barang sungbatan nakita ni Dona, tata. Ay katagawaam nga roda. Tapno magunod mo tinasamit awen jay napintas abalasang. Isungarod nga agpagwapo akmat. Tapno may ayaw ni ading balasang. Nabanglo kang agpaisaw. Ay ngam nay, saus. Agat arak metisang aw mo. Agngal-ngalak iti bubblegum. Tapno nabanglo ako nayaw. Sigurado mababelgam tingal ngalaw. Saan kita mama? Ay, saan tatang? Amok akasoron ni Dona ti agmamama. Apay dagitin lasin mo anak natang. Alaan ka no ni Mike, tamapan ijabalay da Dona. Mapan naarman manen aja balasang. Damag ko kat agkaribal na kano iti anak ni Pari Fausto. Wansa ka no? Bareng no saan ati anak tati paayon na Kat no mapaay, adan to pagsaksakit ang tinakam na. Anya ngay nga rod, talaga akasta ni Ayat. Adda agbaligi, adamot mapaay. Masaktan lakit di ti anak ta, no iso ti paayon ti balasang. Di namot nga rod mapilit ti balasang amang songbat ken kuana.
Awan ka diti kadwam iti balayo. Tako na mga adamot na panandag iti dadakkel mo, friend. Iso nga rod nga imayak diti balayo. Agawid akton, intun sumangpet da. Nasayaat mo, tapno da kadwak diti balay. Adamot na panandag iti kabalay ko. Sa anak nga taam makasi nga. No adda umay mang sirpat kan ka. Ay, si kamot. Mayat kit di tapno uray si kakat sirpatan damatan. No dito'y balayo ti papanan ti mang sirpat. Kaya't naasawan, sika ti sirpatan da, saan asya? Amom nga no inton makita da kakat ibawing daken kan ti panagayat da. Imposible mo't dayta. Napimpintas ka ngam siya. Oo, nay kata na pinpintasan. Makaasawan to, pa jay ada pakapilawan na. Ay, na yun day taap pumada, Roy. Papanam, oray agbagyaw, saan ang makuso day taaboaw. Ay katap no mayat latamat at tibis ngay. Imbes nga inggatang mo iti pumada, impaunam kumamatan nga imbayad iti utang mo kanyak. Anya? Utang manen? Hindi ta kayo man lang. Ay, aguray ka pa, dapay bagaken ka. Na. Ide imutang ka, nasaya ti panagsaom. Ita, kasla ka lang nakaangot iti bangbangsit a pumanaw. Ay na, singir kayo la, singir. Di kayo la makaururay mo. Nabayaga ko nga agururay, Roy. Naturog ti kwartak, ta inutang yumot nga main. Naturog pati ganansyak. Ay kat, riniing mo kumaa. Ay, nagsalimuot dito unak. Intaman kiti agtugaw dita terasa ti balay. Wala. Uy, kitaam ni Manong Roy. Isuday ta sumungan. Ni, nakagkadlaw nagpuskol ti pumada na. Una yan abis ngay. Kasla na dupos akalida. Sapay maya ti widawid na sumungad. Nay. Agsagsagawisiw pay. Di mo unay pigsaan. Asadugang, anda di tarubayan nun. Ay, umayak man, babalasang. Ay, umay kalat na amanong. Ay na, nagyaman ako na, ating ka, oh. Ay, ni, adamot gayam kadwam abalasang. Uwan manong, awan ngamin kadwak dito'y balay mi. Imbag na ron tayo may mangkadwa kanyak dito'y balay. Limabas mo't itay ni Roy, permiti silang tibuok, nagapo iti pumada na. Ita, si Kamat. Apay kumano lumabas kami nga agina. Kadalan mo nga rod dito'y arpad ti isturmaw. Mas daawak lang amin no papanan na. E di singir at ti utang na. Masurun kit dain. Kit utang nalata ka day. Apay ayang agaganat kang agsinger. Business is business. Imbis nga ganan siya, saan mo ta inutang yaw? Saanon ang makapagpusipos ti kwartak? Uray na yunan mintaw ti kungkunam aganan siyam. Di ka lang makapautang mat. Ha? Panawan ka madlaang. Ay, isang agnegnegosyo at tapno ganan siya ak. Saan ka tapautang itinatiwod nga bayad? Just kick it day. Agpabarato kayo manmat, itinaila ko yung abalitok, Manong. Ah, ay, kwa. Nalaing matgayam nga aglisi ti balitok. Anya? Saan ka ding adda detektoryo? Ay, adda. Nanginapay ti pananggatang ni tatang. Angam, itarayan sa mo ti balitok. Amo ayamot ti balitok taglisi. Talaga kit di nga awan ti naikari abalitok, iti pagkalkalyan nyo, Manong. Awan papanan na, no di matumpungan mi matlaang ti ayanda. Di kay tumat nga rod mangliplipat, no makatumpong kayo Manong. Ariglado ading ko. Mangiwaras ak tumat, tapno mairanod tayo amay. Inalakadimot lang ni Mike tinatnateng, ako na nangaytid na kanidona. Wan, amumutan dya anak ta. Saan amapan nga awan igam na nga ipasabat na iti balasang? Urayan, tangaro ti sasangpat na. Sa tayo mapanay di paggatangan tayo, tinatnateng nga ibiyahe tayo. Sursurwam kumamot at agmaneho.
Tapno masublatam no kasjay nga ada papanan na. Alabayam, tagsursuro ak. Inton romang ay tinegosyo, gumatang tayo matitibukod na alugan nga aramaten ng agbiyahe no adan tumot asawanan. Saan ka kadin nga agmula? Agmula akpay tapno adalat ta maila ko. Sumungad mo ti anak ni tata kondreng. At dawit na ala ko na anak natang. Ila ko na nga ta, dagiti awit na. Ta dito'y pahinga umay agla ko. Ije ko masabali ti mapan na paglakwan Saan aditoy? Mga no saan ala ko ti awit na, manong. Ah. No ngamin umay ditoy, ada awit na anak natang. Ha? Saan ala ko kunam? Napanan sinabat ni Donna. Tas sininyasan na ang mapan na alaon dagiti natnatang. Itad na ka di dagiti natnatang? Payakas na tilangama naggapo ija balay da dona. Imaykit di anak ni tata kondring. Kunak nula ko na dagiti natnatang. Ngam, itad na matgayam. Anya, ada impasabat na kanidona. Una nang, sinabat pa'y nga rod ni Duna, idi sininyasan na amapan na alaan dagiti natnatang. Disinti ka di ma, at anapan ija balay da dona, kaskan ka. Saan? Nakachinelis to pa'y. E dinto tasyak, nakarubber shoesak. Ang ada intad na kanidona, dento taawan kan ka. Ay, nabain anak nga rod. Isu ang nagpambarak, kat dajay, nagawid ako na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo itay kiniroy. Kasla seryoso kayo matadwa. Kwa, idi kanu nga rod napan nagara, midyayan da dona. Napan kanuma, dya anak ni pare kundreng. Kaya't mo asawan. Nagranada ijay. Wan, iso ang masuron ni Roy. Anya ka no ti pakasurunan na. Apay ko maamasuron. Ada kanunat-nat ang nga impasabat na kanidona. Idento nga ima-ima ni Roy anapan. Aho, minsan taon ti panangted na. Bareta abalitaw ti ted na. Ay, wan At iwan ng tao ti anak ni Mayla. Bareta abalitaw ko naman. Wano saan? Ikan na itinangina nga alahas. Kumusta tinapanan ti anak ta? Mayat matlakan iti banag tinapanan na? Adda ka no ijay-jay karibal na. Nagdisente ka no. Idinto ta nakaragad jay anak ta. Kasano nga rodon nga Di naatew nga rod ti anak ta no kasta. Ay, naliday nga rod asimang pot jay anak ta. Kaslan na bainan. Kasla nga rod si anapan ijay no disente ti karibal na. Barang no kayat na pa'y timapan, no adamanin ijay ti karibal na. Masapol nga anusan na ti mapan manen. Tapno magunod na ti tartarigagayan na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Parabor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agwarwaras ti damag. Agranada ka no, tinakali daroy, iso aday jay, na itaray day di ospital. Tipay ka no nga rod karibal na ani Mike, tinangitaray ka dakwada. Hoy, nagsingpot ti anak ni Tata Kundring, saan ka di? Wan nga rod, tinulungan na, oray karibal na. Mangipakita, anasaya ti panagpuspuso na. Iso nga inton umay namanan idarirag ti ayat na, amangan nusong bata kon. Wan tapno agabay akon. Si Kamot, excited ka manan ako nak.
Kasimot ni Pari Fausto. Di na kayat talon, tanam-namaan na ang makakali iti balitok. Ngam sabali mat tinakali da. Ay, adamot nga min sadsadot na. Kayat nakat instant abumaknang. Katawaan nak pa no inak agarado. Arado lang ka no ti baklay ko. Idinto ta detektor ken ko ana. Uwin nga rod Ay, nangina ti pananggatang na iti detektor da. Angam, di na pulos nakairanudan. Isunsapay kat tinangin sagmak karakwada nga agamaa. Pag kunaam nga iso tinangisagmak. Naguni kano, idi inaramad da apang detect. Iso a kinalida da di apaset. Hangam granada matilinaon ti abot. Kumusta kayo nga agama? Sa payawang ba makukwarta tayo? Adda pa'y pagpagatang da nga agas, ngam awang mapaggatang kaw. Kasanong arudan ngay, no saan ang magatang ti agas. Rumuarak pa'y, tay nakumutang. No dag pautang iti kwarta maaramat dito'y ospital. Wen abakat. Agpagpakasi ka. No asino ti amom nga dakwarta na dita. No ni Juana, sigurado ang Madina. Tadaon ti utang tayo ken kuana. Kanayon pa'y ngagsinger. Ay, malas na jay a detektor. Saan mo't kaya mabalitok ti maditek na? Ay, salbakid na. Imbes a swerte, malas lakit nga raod. Day, ada ka madsyon. Kumusta nga'y dagiti agaman? Ay, kasapulan dati agas. Ngamawan pa'y paggatang kao. Ada ko magpautang. Ni Mayla ti amok nga ada kwartana. No saan kayo nga agbayad? Kasanon? Ay, wan. Nalipatak gayam ni Mayla. Intulod na kami pa iji ospital. Ada siguro pa ijay syudad. Tanapanda imbiyahe ti ginatgatang danat natang. Iso ti amok nga ada kwartana. Ta kanayon ang mapanaglako. Ay, wan. Iso ti imbagana. Dumawas ka naw iji ospital. Ay kat padasam ati mangibagakan kwa na. Barang talken na kayo. Sayang jay detektor no nawara, tatang. Ananuam na jay a detektor. Mangisagsagmak. Saan kayo ang masayangan iti day a detektor, tatang? Awan mat na detek na abalitok. Nagbayagan. Ay, anya nga ita. Ayan na ngay, awan mat. Ay, dahito kit di tinagbanagan ta. Hospital ti ayan tan. Peke nga ti detektor, tatang. Ay, kasigurado At nakuman na detek na abalitok, awan mat. Ay, nang namnama talagang iti awan. Ubaw anamnama. Ay, kasanupay ita masagutak ni Dona iti gold par. Ay, naimbaga. Tasaan mo pa'y nga imbagakan ko, ana. Asagutam iti gold bar. At taka din na diskitar. Wano na utang mo. Ay, awan ba maya nga agpautang lakay. Ni Juana, imbaga na kidin ang natiwod tayo kanong agbayad. Ay, uray kaya tayo ti agbayad. Ngam, awan mo't nga rod pagbayad tayo. Ni kanumayla ti pangibagaan tayo. Diyak ngagpayso na panunot ni Mayla. Iwan ng agpay siya. Agam, nakababain ti mangibaga. Tay suda pa'y tinang itulod kada tayo dito ospital. Di da pa'y nagsinger, iti para gasolina. Kasano nga rudan nga iti maigatang iti agas. Kumusta kayon?
Kagap-gapo mi ije palengke. Naglako kami pa'y ngamin. Ay, ni pare kundring ay. Sumarunuda, taalaan na pa'y ti order da amakan. Iyag na dito imbagla ka ninyo. Medyo adayo ijay lugar tayo, kat awan ti mamalon kada kayo dito Ay, kagap-gapok ije lugar tayo. Tay nagremedyo ko maiti kwarta. Ngam awam mang nadiskitar ka. Ay, pautangan kayo, nana. Sana bale, tadamot naglakwan mi. Imbagla nga usaran nyo dito ospital. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Nawan kayo. Kasano kami ngatan. Ay, saan ko maaday tati panunutan nyo? Tinasken, agimbag, dagiti agama. Pimanaw dan. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Uray inumsik ti anak ta. Kat nasaya at dalat ta kada tayo. Ay, waray siyak. Inumsik mo't ni pare kundring. Ay ngam. Sana nagimulay ti sakit tinakam. Agpaisun samot tay kunada. Ano asino ti mailidlid di. Diyos ti mga asi. Isu siguro nga inikkan ida ni Apo iti baligi. Tamuda ti mga ase. Wansa tatang. Napanunot ko nga rod. Ano isuda tin aksidente. Mabalin asan ko ida tulungan. Amo ni Apo Diyos da ita. Isu adi na kainikkan iti bendisyon. Nagkapumot dito'y ni Sean. Agbirbirok iti pagutangan na. Kat imbagak, asikatyan na kwarta na dito'y lugar tayo. Napan mi kinita ida ije ospital kat pinautanghak, nana. Ay, imbag man ta pinautangam. Kat no nagtiwad da nga agbayad iti utang da. Ay, makonsensya ak ngamin. No adada ka sa mapasama kadakwada. Nakaro ka diti kasasaad da. Adu ti sugat da, nana. Nangruna kat saan asumardang ti panagdara ti sakan ni Roy. Ay, ang mga numaadasan iti dara. Kaasimot. Bilibak iti kinasigpot yo. Iso siguro adaras kayo adimburas. Tama nagtulong kayo at tao. Pangalaan tayon to ti pagbayad tayo. Kada pare kundring. Agpaimbag kayo pa'y. Sakbay a panunutan tayo. No kasano tayo ang makabayad. No saan ko kumangain lako ti baka. Kan saan nakagimatang iti sinalbag at detektor. Saan tayo kumaan na ilumlum iti utang? Olbod deya mamalad. Pinatpatik lakit din timbagana. Sapay nagbayad na ka nagpabalad. Ay, nagkwartahan dalaang. Ti kinamamalad da. Namatpati ak lakit din. Ad-adamit nga iso tinaggastusan. Ay, mamati ka saan nga iti palad ti pagswertyanta. No di kat itigagat ken anos ako na ni pare kondraing. Nagagat da nga agpanpada nga agpaisaw. Ita, dimuras dan. Day, si kamat day tasyon. Kumustadan ngay? Ay, kunamat ti doktor, arumwarda ka no, ninton bigat. Medyo nabayagan kayo iti ospital Ay, imbaglakit din. Tadamat impautang ni Mayla nga inaramat may. Ituloy ka di pa'y dalakay mo ti agkali iti balitaw. Nalabit saan ay. Awan ba't dyan detektor na? Ayan nan nga, jay detektor na. Amangan kanununawara, idisimbabog ti Granada. Ay, imbes abalitok ti Makalida, saan mo ta Granada? Kasanupay ngay itatay utang yaw. Maitantan manan ti panagbayad yaw. Impaglaki din, ta medyo
dakkel ti impautang ni Mayla agatad. Ay, umanay ka diti pagbayad mo iti bil tayo diti ospital. Tinabat-bati nga impautang da pare kondraing. Wala, tanapanak nagpakpakaasa EJDSW day. Imbagak nga awan trabaho tayaw, iso kinaasyan da tayaw. No makarwar kami, saan ka makatrabaho adagaws? Masapol kami, apaimbagan dagiti sugat ka. Agpaimbag ka na laing lakay, sakbay nga agtrabaho ka. Anya ngay at trabaho itan. Ay, sapay agur uray ti ado nga utang. Dona, di mo ka di mapansarungkaran ni Roy iyo ospital? Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tukit din nga da pa naggusto kan kwa na. No kasta, jay anak ni Nana Mayla tinagasa. Tangiwat mo. Di pa'y imay iji balay, takanayon nga adda ka no ibiyahe da anak natang. Panagkunakat nagasat ka no day chay ti makatuluyam. Responsable, ka nasinggot pa'y. Sapay ko mata pumudno day tayong bakam, friend. Pumudno, nusong batam jay tao. Nakalako tayon. Dumawas tayo ija ospital. Kunada nga itakano ti panagawid dasyon. Intayo Imbag ka makilugan da kada tayong agawid. Saan tan nga-commute pa? Intayo nga rodan. Ibagam ka ni Mike, ta ija ospital ti pangiturungan na itilugan. Sige, Marok. Ija hospital ti paparan tayo. Intayo dagasen da marisyon. Adda kayo maten pare. Umayan ni Sean. Napan ijay pagbayadan. Makaawid kayo nga ita, pare. Gusto makilugan kayo kada kami. Tapno saan kayo nga commute. Ay, agyaman kami manen pare. Aduman siguro ti imbiyahe yun anatang. Ay, medyo, pare. Inapit ti karo ba tayo? Tarong, karabasa, adapay pariya. Ay, intun maimbaga na kahusto. Agmula ak tumeten. Tapno adda pagbayad ko iti utang miken ka pare. Agpaimbag ka pa, pare. Saan ka matasingiran? Amok mo saan ka pa yung makatrabaho? Nakadanon tayon dito'y balay. Ngam di ka matagtagaray si Karaoy. Mabainak ngamin iti anak datata kundring. Ay, uray siyak matkit day. Nakarik na akbat iti panagbain. Magkapilitan nga intorturad ko. Tawan mo nga rod makatulong ka na tayo. Awan ka diti sa bali ang nagpautang ka da tayo, nanang. Awan ba't nga road. Ni Juana tinagibaga. Nga amangan no saan tayo kano amakabayad. Isuasaan na ng tide. Gapo siguro Taadun ti utang tayo. Isuadinan kaya ti agpautang. Day tagarod ti rason na. Isuasaan nga agpautang. Tiwad tayo kanaw nga agbayad iti utang tayaw. Ne, apaya na kami suot kayo ang mangukokra dita notebook yun, nana. Ay, kit-kita agman ti kaatidog ti listaan di Roy dito'y istor ko. At dalistaan ti utang na, nana? Manipod nagkali da iti kunada abalitok. Engkari na nga agbayad, ngam aging gaita. Di pa'y nakabayad, ta di pa'y mat nakakalay. Kasano pa'y makabayad, kat saan sapay ang makatrabaho, nana? Ay, day tagarot ti parikot ko. Sayang ti puunak ako tanaturo saan ko ang nagganansiyaan. Siningiryo ka din, nana. Siningir ko. Misupay ti masuron. Imbaga na saan pa'y kano ang nakakali iti balitok. Ay, ita nga tawanan ti detektor da. Agkali da pa'y nga ta, nana? Blooming kamot
Kat ita, gayam. Uy, ada ka di rumbong amamuak. Naggapo itay dito'y ni Mike. Sinong bata kon friend? Kaya't mo asawan, da kayon? Dada ni ako nagabay. No iyawis na ti panagkalay sami, umanugot akon. Hey, kablawan ka gayam. Siyak, ti kaunaan namang kablaaw kan ka. Agyaman aken ka. Nagsapa mo tanday ta panang kablaaw mo, friend. Tapno siyak, ti kaunaan kunak manen. Ay, sapay la ko ma. Tasaan na ka nagkamalian ang sungbat kan kwa na. Saan ka nagkamali? Nasingpat jay tao. Anya aya ti pagdanagam. Anya nga tati makuna ni Roy, numaamuan na asinong bata kon ni Mike. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na napauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kaslangarod ka kaasi anapan ijay no disente ti karibal na. Ay, bareng no kayat na pa'y timapan ijay nga uray at dajay karibal na. Masapol nga anusan na ti mapan manen, tapno magunod na ti tartarigagayan na. Addakan kwa na no saan pa'y anaopay. Sapay napintas mo't jay sirsirpaten na. Ay, iso at ti maawanan no sumuko adagaw. Kaduan nakman iti ibagbagam ngayan ti mamalan. Parang ibaga na anaga sa takmay. Agrobot ka garudain, tamapantan. Adayo ka day tangayan ti mamalad. Adayo matbasit Aglogan tapay itibas. Ada ka di pa'y kwartam di tanga ramaten ta. Ne. Sika ti agawis, ngam awan matgayam kwartam. Ay, awanin igiga makakwarta. Ay, kasano garuden ngay. Sapay kayat ko ti agpapalan. Tapno maamwak no nagasa takwen no saan. Malaaguray ka nga raw. Tainak mangibagay ti kwarta iti kumparek. Mala, urayan ka. Tamapanta apaaman nga damadiskitar maw. Ti mamatay manan iti presyo. Nalakatin natang iti kalman nga ngimato ita. Ay, madanaganak garud iti kalman, lakay. Takunak no bagsak ti presyo. Ang kalaat mo't ang imato ita. Tapno saan matunay alugi tinanggatangan tayo. Ikan tayo basit. Tapno saan mo't nakakaasi. Ay, imbag kada tayo tanagganan siya tayo. Abasit ti bannog tayo. Idinto takaasi da nagmula. Baba na itang aramidin tayo. Adun ti mayat nga aglako kada tayo. Tanungin mi na ti presyo. Nayunan tayo ti pananggatang tayo ti produkto da. Nawan, lakay. Ay, narigat mo't no tilaang bagi tayo, ti pampanunutan tayo. Ada ka di mo ila na diskitar mo a kwarta. Makapanta ka di mo ila ang iti papananta. Ada, ngam dakal ti porsyento na. Adda manen utang tayo. Ay, isa na bale. Tano adda makali tayo abalitaw. Payadan tayo adagaws. Ay, uwan gayam. Adda nang ibaga nga adda ka no sinyal ti hapon iti may sa aturod. Iso ti sumaruno apapanan me. No adda sinyalis ti hapon. Kaawatan na nga adda ingkali da dita apasait. Iso nga road nga agawaam. Tamapan kami iti dayjay aturod. Apaman ang makasangpet na. Kasta ka day. Minta nga rudan. Tapno makasangpet ta adagaws. Kumusta nga tinapanan niya, nanang? Mayat kadimot lang ti palad mo. Ay, uwain anak ko.
Maragsakan taimbaga na asaan tayo kanu nga agrigat. Kasta kanumot timbagada ka ni tatang. Isu amamati nga addan tumakali tayaw. Kung nanitatang mau, adda prospect apapanan nyo inton madamdama. Adda kanu sinyal ti hapon jay. Uy, no adda sinyal ti hapon. Sigurado nga ron no kasta. Ayan nga rodin nga ni tatang. Mada ka sasauna mo't itay. Imo na ako na, tamasikurada ka manguroray kenkwana. Saan ka kadipay ang nakapili? No asino kadagiti agdatdaton kan ka, tisong batam. Umadanin, nga masapol nga agtanang akpay. Mapadasak mo't nga rodin ati agabay no kasta. Maid of honor ko naman. Apura am nga rod tapno agmarcha akmat amagna iti simbaan. Tasikapay ti excited. Saan ka di arumbang asya? Jak pa'y nga rod na padasan, tinagabay. Dumteng tulata. Tatang, hintayon iti imbaga ti gayam yo, nga adda sinyal ti hapon. Tapno makakali tayo mo tag. Mala. Isaganap nga rodan tayo detektor, tamapantan. Apay ay nga agapura ka. Magagaranak nga rod asong batan nak ni Dona. Ang mga no ti karibal ko ti sungbatan na. Ay, jak lakid di maawat no kasta ti mapasamak. Ingkarim ko makin ko ana. Ngay kamto iti gold bar no madanon ti tiyempo. Ay, ibagak tuman gayam day takan kwa na. Tapno di na pa'y sungbatan ti karibal kaw. Ala ibagam duken ko ana dayta. Masigurado ang magagaran amaadaan iti gold bar. Dito'y kanutayan di imbaga ti gayam ko. Apay ngay, nga awan pa'y mat dito'y dayjay agayam ko. Umay nga tamat dito itatang. Umay lakit day. Ala, pangururayan taken ko ana. Biro kentaman jay kunana abato, anakuritan iti surat ti hapawn. Dayjay tatang. Bato nga adutikor itna. Surat ti hapon. Isu ajak maawatan. Uwin agpaiso. Ay ala, isudetan. Ipantan ti detektor. At daditan tinabayag sa pulang ta. Ay, tatang. Ay na, kamaudyanan na. Nakadanon tan iti bilang Apollo ako nada. Nay, agdardaras ka mo't, Mayla. Apay aya? Ing kami kumagatangan dyan niya, wag da nga apit da di tabangir. Ang awan mo't gaya man kapi kan tinapay ijabalay. Ay, lakwan nakman, nana. Apay aya nga agdardaras ka. Adda nga min timulad akadwa mi abayer. No addan ijay kat pagbingayan mi tilako daan natang Makita da nga min amayat ti agbay ensel, iso at timulad damot. Ay, talaga akas tanana. Isumat tinasumok da apang lakagan. Ala amon nga ron to'y gatgatangam. Tapno di da ka maunaan ako na. Rugyan tayon ti agkalay kakadwa. Sigurado da ito yan. Ay, mintis no saan tayo at umama ita. Dayta sinyal ti hapon ti pakakitaan nga dain kalide dito'y abanda. Idi payla kuma nagkita kayo iti gayem mo tatang. Agad tayo kami mat gabain. Nagkita kami lang manang. Idi kinaduak ni nanang mo ang nagpaipalad. Dahito yan tayo swerte tayo tatang. Kamaudyanan na, makaahala tayo batlangan. Isa ka nam ti armas mo. Tama nga no ako man ti kakadwata nga kalkali ti maala tayo. Kat itaray na. Ay, saan ko nga ipalubos tatang? Urayan da, ti itad ko abingay da. Iso nga gridam kalaang. Kanayon mo nga isalikad ti armas mo. Makita kit awan armas ti kakadwata. Tatang, bareta kan palalaang matiawit da. Nay, makita kat nagranyag day tarupa mita. Adan sakat pagsaya at anuno pakaragsakam. Hey, saan ko nga ibaga? Ngam,
Adon tao ti umapal kanyak. Anya nga, iti apalandakan ka. Makitam to. Nariga ti agsasao ako nada. Magnamnamaak iti nasaya at amapasamak iti pamilya may. Ay, kat, itapay laeng, kablaawan ka no anyaman dayta. Ay, gapo ta kinablaawan nak, di kan tumalipatan. At dan tumag, sorpresa ken ka. Dakal laeng ang ayaman ko no makabayad kayo motan iti utang yo. Utang manan! Makadadael ka iti maud. Di ta ka man laengay. Naa, tamasuro no singiron iti utang da. Ay, makapasuro na talaga dagito yata tao. Adumot gayam pinagigidtan ang nagapit nito'y. Masapol nga agsubli tayo ang mga halakar iti daduma. Kapilitan akasta. Ipantayo pa'y dagiti dadduma ije syudad. Sublian tayo ti dadduma, tapno magatang tayo amin. Na ito ta nagigiddan ita, sigurado ano makati presyo. Ije sabali adiso ti pangipanan tayo, tapno di daunay ilaka ti presyo. Kapilitan na kasta. Ibirok tayo iti medyo nangina ti gatang da. Daytoy ti kalaban ti agmulmula. No ngamin aggigiddan ti apit, lumaka, taado ti lako. Talaga kasta, bakit? Nanay, anya nga dyan nagusod ko. Apay nga. Ay, kasla! Ay, tumaray tayo! Taray! Ay, baklaw! Bala ka na. Granada matilinhaon ti abot. Tatang, kumusta kayo? Napudot sa amot ti sakak. Ay, ala. Ay, naimbag lakit din. Tada na ito kayo ang nagligitan tayo. Tila ang partitibagi tayo asahan na nailingad dinatangran. Tatang, kaslawat ti may sasakak. Tamaan sa amin. Saan ka ba yung bumakon? Amang ano, adda pa'y bumtang. Anya nga ti kayat asawon dagiti surat ti hapon ngamin. Tatang, Amang ano pagdaar abala kan Granada tilinhaon ti abot. ay, nalabit agasta. Dasan tayo mat ngamin ang maawatan ti surat da. Apay adara-dara kayaw. Apay nga awit ti kakadwam ni Roy. Ayan ti detektor. Ay, sana ti detektor ti sa bulam. Hindi man kita iti tricycle. Taipan na kami iti ospital. Ay, aguray kayo nga raw. Ay na. Ay, anya tay kunakaon. Ay, sige, mapanakaon. Ay, anya gata tinapasamak. Sapay awam mo lumabas na tricycle. Ay, agtarayak man ama pandita bangir. Barang ada tricycle dita. Apay akalat ang nagbalasiw ka, nana. Nung ay naatalan ka. Ay, awan nga min ti tricycle. Kasapulan mi ti luugan ang mapan iti ospital. Ha? Sino ti ipan nyo iti ospital? Daroy ken Faust. Ay na aksidentida. Jak pa'y amaw no kasano ang aksidentida. Ay, sige, nana. Itulod da kayo. Madamdaman ang mapan mi alaan tinatnatang di tabangir apurok. Anya ka di tinapasamak, pare. Ay, Granada tinakali mi pare. Imbag ta nakataray kami pa sakbayabim taka. Naabutan kami. Imbag ta da kayo naglumangan mi. O sige, tulungan da kayo lumugan. Itulod da kayo di ospital. Itulod na kami pare. Uwan, pare. Ala, sumalabay kayon. Tapno makapantayon. Kanin, agdardara pa iti saka ni Roy. Dakkel ti sugat na. Ay, atap na naputad itay. Ay na, ibaglakit din ta sana naputad.
At tayo dito ospital, pare. Panawan na kayo na. Ngamin, nagitinatang. Masapo lang, may panadagos dito syudad, tapno saan ang madadaal. Ay, kasta ka di pare. Ay, sige nga rod. Agyaman kami unay pare. Imbag lakit din. Tada kayo ang nagluganan me. Dumawas kami matlaang dito'y apama na maitulod mi nagitinatnatang. Ay, nagsayaat kan pare. Sapay ko ba? Tama ka sumadak tumatlaang pare. Sana dahil tati panunutan, pare. Apay, no siyak mati pakapasamakan di kasta. Di nakadi matulungan? Iko. Tulungan ka, pare. Anya ka di tinapasamak. Ayan tay detektor. Day tala detektor ti damdamagam. Isutin ang isagmak kada kami dayjay a detektor. Kasano ko mga isutin ang isagmak kada kayo ako nam? Kasano? Ket awan pa'y nadetek na balitok. Granada kada aluminum. Ay, day tamot ti ma-pick up na. Ay, sinalbakit di dayjay a detektor. Kayat mo asawan. Granada tinakaliyaw. Wine. Nag-usod siguro ti Pinda. Idinadlaw ko ang Granada. Nagtaray kami. Naabutan kami lata. No saan na naglati ang mga nubimtak adagaws. Kat natay kami kuma. Kasta ka day. Ay, naggasto sa mlaang garaw day dya detektor. Ay, saan mi paikit diyan na ala? Tanagtaray kami. Iso sigurado. Anawara-wara ti sinalbag a detektor. Agwarwaras ti damag. Agranada ka no tinakali daroy. Iso aday jay. Adada ita ni di ospital. Tipay ka nung harod karibal na ani Mike tinangitaray kadakwada. Uy, nasingpot ti anak ni Tata Kundring. Saan ka di? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Parabor, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon.